Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehil Choacuat Cosquitzine, Ninkela Kulbal Sa Honjik Reheblik Angela in Solok Salisantilhu. Yokochina Lebak Chirish, Lekatzol Balchiruli Shamana in. Nakanaw nakchishkuni likaru kishbanu liqagwa Dios, challenge sashtik lahik kishbanu chicha bil, chitsakal reru, nakanaw nakli anish tsachning gre chishkunil, lishbanu hom liqagwa Dios, lishpookru, utho lish kyalakwish esh qapanki liqagwa Dios, rikintikti, utho linarach lima usakkwink, naktakapap, nakanaw nakmukoyalta, utsahun kutan, takanak chitukturu chishkuni lichak kilalain. Kwan balik akreru li chaach tsakal chokesh tawal ruho poyenam. Abanan, kwan koy benihom, rikinikagwa Dios naksahong kutan. Takataw li chak bengilep, chishkunilep li kakaush li kapatsom, li inka atanan koruan chish tawbal li chak bengilep anakwan. Utsalikutan aan honashcheke li hu apokalipsis, tahasahok li kachol sa shkabalikagwa Dios, uttakakesh lokal, shbanakaan shkuluk chishkunil li lokal, ut chishkunil likwankilal. Manakakohob hachol laat, shnawbala inaksahong kutan, tachol lakru chishkunil. Inkarinaw harusut, kakeom likahonal, renalebak chirish, chanrunak likagwa Jesus kishkanap chaklish kwankilal aran salichosha, rechalk chikwinkilok, ut rekamk sashkabalakmak. Maykatabi hanain lish kutbal lish nimal shrahom likagwa Dios chirish lakmak. Makwanta birak chikihunak likaru, inka tarak shbanu liqagwa Dios, resh kolbal liruchichoja inchiru likam kchihunelik. Kaut nak akhel choke lishkaba liqagwa Dios, manak karu narach nashje choke la olak babanel. Mikata birak akhel ru nak cholchok, nak liani nakapab, liani nakatake, nimsh kwankilal, uttik lishchol, re nak toruk shtaqinkil, re nak toruk shpabankil. Lima usakkwink shtiom na bal hinalep litikti chirish liqagwa Dios. Utaan li nashcholop chiku liqatsolbal chiru li shamana in. Nak akhel ru nak ta saqobrisiq lishkaba li nimakwal Dios. Ut ta kutek ani tsakali nashjeliyal ut ani li inka. Marihun reheb li patsom li hual. Kawah ku ish suminkil ut kawsh banunkil hana in. Chandak ru nak lakpa panel dishkut besi sa lishchuam. Chiruep chishkunilep li juntesal. Chanrakru naktakak echina wek lishti kilal utlish santil kaba liqagwa Jesus. Sashpanunkil li rahom liqagwa Dios. Marech aach shkohobankil shchol hunak li yojinumek sa lishnimal ru railal utchah kilal nakakwan. Abanan, kwa hulik angel sa kaben. Utaan shkutzbal li choshail uy benink li nashchechi iqe liqagwa Jesus. Nakausa nakakwan yogo chinumek sa railal sa hungutan ta sa hok liqachol. Chikahunilo, rikin liqagwa Dios, naktagulak sa shtakik, chishhuni lima usilal, ut nakkwangko chikchiru liqa Dios. Lishtzakop li esilala in nakataw sa lihu, Apokalipsis Kapitulo 19, nakchishhunilep li kolbilep, te sahok lishchol, te shbicharu, te shnimaru, shbanak haan, shkuli railal sa kakaba, shruchik ashok sa shben lima usilal, ut la ojo ralan shkahol, toru kakwichik ashok sa shkaba. Li Cristo Jesus. Hun reheb li qatzolbal chiru li shamana in li na atinak chak chirish li khalkho kilru atin chirish lak akwinel. Honak nashcheqe li hu Isaías naklak echal re li akwim kishbanu chishkhuni li kwank rikin re nakcha bilak rak li rakwim utli patsom hana in. Kachikru li gashimbanu re li kwakwim. Rakonkash atin la esh saimben utsashben li kwakwim. Ani kwan re mala in manakali kwakwim chan li hu Isaías. Liqagwa Dios na koshbok, nashbok chishkuni li poyanam, re naktarakok atin sa shben li shbanuhom. Mukunarakta nashjenak kwan rak liqakuluk chishbanu kilain. Abanan liqagwa Dios na kosh kanap chachabambil, re naktakatsil rish utkak retal, nakliqagwa Dios ma kaahunak likaru kish kanap chokorre, li ingata kish ashtesi. Sa hunjik li atin, liqagwa Dios kish ashtesi chishkuni li kwan saruk, re naklao, inga to gam kchihun kwakil. Hun reheb li naleb, li akhil ru naktakabanu hana in. Shkut besinkil, uchkiebal resilal, li shrahom li nimakwal Dios. Li sandil hu na koshbok chish kebal retal, li shtikila li shcho li Dios in. Li shbanuhom sa shkaba li shrahom.
Marekwanaj kwi linga us lish kanap chinumek mukunaraj nanashtiena haan lish kamuk shakresa kaben hain nakanaw nakakwang sa shkaba limak habanan pokbilore nakatkaserak it kakwots lichabil esilalain chirish lekakolbal chirish lishti kobresinkil lishchu am lahmak linashtichi ilekakwa Dios sa shkaba lahkololke halitik rulishchu am likakwa Jesus salihu Romanos 3:25 Nashienak liqakwa Dios inga kishkesa lishmak lahmak liqakwa Jesus haan linatiko bresink re lishchu am lahmak hukanak nakanaw naklishkik liqakwa Jesus nashkut chiqu nakliqakwa Dios muko kahtaku inashkuy limak chimuko nashtiko bresi lishchu am lahmak haan banjun li Dios litik ru lishchu am litik ru lishbanuhom litik chihunkwakil Utikina inna kwaj shaqbalekak ángel chiruli shamanain. Salihu Apocalipsis capítulo 15 versículo 3. Barkuinaqil li seich olejil li teshkots eplikol bileb ashjejikamin. Utyoqeb chishpichankil li shpich laj Moisés laj ángel chiruli Dios joqui li shpich li karner. Ashalninqe ut sachbach olej ril bala banuho matqagwa atenimajkwal Dios. Tik utsaqal yal rulabe at shreyeb litenamit. Hatta shaqliqagwa Jesus chi agwa bejin saliqam saliqajun kablal chiruli kutanain. Shnawbal naqliqagwa Dios kajuna koshra. Ustenka naqatawru utinka korush cholo bankil chanru naqtojkwan kli railali ma usilal habanan qaqojobaq liqachol utliqapabal rikin liqagwa Dios. Shbanaq sashkaba liqagwa Jesus litik lishol la at utlain taqakulah kwi lishti kobresinkil ru liqachu am liqamak Madyoshagwe naqshinakush benichiru li shamana insa liqak ángel tzolok salisantilhu kwi li Dios qoka anaraj taqabi kuchikib sa junchik liqak ángel